जुजुलपा नमस्ते पिंसुठा नेपाल भाषा समाचार जना वयाचना जी विनीता जी संजिला ठौ नेपाल सम्बत चिन्स सव पीड जिल्ला ठौ द्वादशी तिथिया दिख 2077 साल असार 18 गते बिहिबार अथे 2020 साल जुलाई 2 तारिक दिख सोनिगले बुधबारटक छिन्ने मिसिके कोरोना संक्रमण खनिदुगुदु स्वास्थ्य व जनसंख्या मन्त्रालय कथाउ सोनिग दुने ये छिम येले न्याम खोपे नि मिसिके कोरोना संक्रमण खनिदुगु ख ये टेपै चंगु शुक्रराज ट्रॉपिकल व सर्वा रोग अस्पताल यागु प्रशिक्षण ये निम मिसा व पेम मिजा याकी संक्रमण खनिदुगु ख पाटन अस्पताल यागु परीक्षण ये सोम मिसा व छम मिजा यला या सोम मिसा व निम मिजाले चाहिँ खोपे छम मिसा याके न कोरोना संक्रमण खनिदुगु ख तुलिखे अस्पताल यागु परीक्षण खोपया छम मिजा याके न कोरोना संक्रमण खनिदुगु खसा एमिगु सोनिगया ठेगना ढासा मन्त्रालय खुलस्त यागु मदुने यलया वडा सदस्य तेसँग चालु आर्थिक दह या नीति तथा कार्यक्रम समीक्षा या मागु थापु तसाना महानगरपालिका नगरसभा स्थगितयाको दो संखमुल स्थित यलया दरबारे न्याकगु नगरसभा बनसस सुरु जुइगुरे महानगरपालिका या मेयर श्री बाबु महर्जना वइगु दह या नीति तथा ज्याजो या विशेष खल्या त वडा सदस्य त आग्रह यागु ख त्यतिसाना सभा नभएको इले फुकम वडा सदस्य तेसँग चालु आर्थिक दह या नीति तथा कार्यक्रम या समीक्षा यासी वइगु आर्थिक दया नीति तथा ज्याजया विशेषण सलया मागु उचित मजुको थागु ख नगरपालिका व नीति योजना ज्याजो कोछिगु नीति वडा सदस्य सुन कथा या भूमिका मजुको तासे नगर सभा चालु आर्थिक दया नीति तथा ज्याजो समीक्षा या मागु इमेको थापुत्तगु ख महानगरपालिका या नीति योजना व ज्याजो या तर्जुमा यागु विशेषण वडा सदस्य तेगु छुन अधिकार मजुको तासे नगर सभा नो मोवासिने इमेगु निसत्पन्न जुगु खाता छ वथुङका थप नगर सभा या सभा अध्यक्ष महानगरपालिका या मेयर महर्जना असार 21 गते आइतबार टक्क या नीति बैठक स्थगित यागु निर्णय निकातेगु ख नेपाली लिपाङ नि पेगु दुने पेसव चे निमेसके कोरोना भाइरस संक्रमण खनेदे ढंगुगु दो सचुएचिन नेम मिसाव स्वसव खुइन्याम मिजयाना पेट डोव चासव नि खुमेसके संक्रमण पुष्टि जुगु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी ब्यादिगु ख ठोना पचिन पेडोव पि खुमेसके संक्रमण खनेदे ढंगुगु दुसा मन्त्रालय कथा बुधबार दोछु पेसव खुइनिम कोरोना मुक्त जुया छेलि हावंगु ठोना प आतक पेडोव खुसव नि खुम डिस्चार्ज जुगु मन्त्रालय प्रवक्ता डाक्टर गौतम थयादिगु ख मोगलुङ हाइड्रो पावर कम्पनी या चिक्कोको दमुज्या कोचागो दो मंगल हाइड्रो पावर कम्पनी या चिक्कोको दमुज्या कोचागो मिगा 17 गते बुधबार या रवि भवन साचंगो कम्पनी या जाकोठी या हले यहाँको उगु कम्पनी या दमुज्या या औपचारिक सभा कम्पनी या नाय फाजु श्रीराम महर्जन या नाय श्री कोचागो ख दमुज्या नाय फाजु श्रीराम महर्जन सुबा कम्पनी या वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन या बयादिको खसा कम्पनी या प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ अमृत कुमार महर्जना लसको सन्नाप कम्पनी विशेष विस्तृत जानकारी तयारीको खसा कम्पनी सचिव ध्रुवराज शर्मा सुबा ठिठी प्रस्ताव र बयादिको ख कम्पनी आर्थिक प्रतिवेदन वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन लेखा परीक्षक नियुक्ति पारिश्रमिक निर्धारण सञ्चालक समिति या पेडया नीति नियुक्त नाप ठिठी प्रस्ताव सभा सर्वसम्मति पारित यागु ख ओखलढुङ्गा जिल्ला या मोगलुङ गाउँपालिका डेकोको मोगलुङ हाइड्रो पावर आयोजना उको जिल्ला हे थापाङ्गो जल विद्युत आयोजना खसा आयोजना या क्षमता नेगु मेगावाट दुगु जानकारी ब्यादिको दु आयोजना या 2074 चैत 12 गते निसी व्यावसायिक उत्पादन यहाँको गुख थागु दु अफ्रिका पाकिस्तान भारत जुया छुनी न्य नेपाल तराइया जिल्ला खनिदुगु कोबिचा मंगलबार ये खनिदुगु खासा ठुकिया लिचो मोजुगु खनिथना तगु दो शनिबार पन्देही सिन्धुली चितवन लिसिङ या जिल्ला खनिदुपि कोबिचा वा वेव सिगु ख वरिष्ठ कृषि विज्ञ डाक्टर केदार बुढा ठुकिया कठाउ कोबिचा लखन लख व करोड या परिमाण दैगु जानकारी विषय यी खनिदुगु कोबिचा तथंगो लेखे मजुगु ख थागु दो नेपाली मनसुन सुरु जुइ ढुंगुकुली कोबिचा या समस्या तथंगो
लेखे मजुगो अनुमान यागो दुसा पूर्वी दिशा पाखे पश्चिमे वयाचंगो फे को विचार उखे हे सरे जुइगो अनुमान मौसम तथा जलवायु महाशाखा यागो दो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी कमिटी बैठक स्थगित जुगुदो बैठके न्यामनेता पिनिगु थाथागु थापु तगु खस्ता बैठक स्थगित जुगु प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ मिगा जानकारी बियादिको ख प्रतिनिधि सभा बैठक बुधबार चकमडु मन नेपाली कांग्रेस सांसद ज्ञान कुमारी छन्त्यादिया कथा लुमन्ती सोक पंकेट वने मागु टासिम बैठक स्थगित जुगु ख अथे बैठक ठङ बिबा सुठे चिन्छटा इले चोनिगु जुगु दसा बुधबार बैठके स्थायी कमिटी दुजा पि लीलामणि पोखरेल योगेश पट्राई मातृका यादव इनके प्रसाई व फेसल खतिवरा थथागो थापु तगो ख प्रतिनिधि सभाको यो बैठक नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित वर्तमान सदस्य र 2070 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा बागलुङ जिल्ला क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित सदस्य सामाजिक एवं ग्रामीण विकासका कार्यमा सक्रिय प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अथक योद्धा ज्ञान कुमारी छन्त्यालको 63 वर्षको उमेरमा मिति 2077 साल असार 17 गते बुधबार बाँसबारी स्थित शहीद गङ्गालाल हृदय रोग केन्द्रमा उपचारको क्रममा निधन भएकोमा उहाँको निधनप्रति शोक प्रकट गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2077 साल असार 22 गते सोमबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। जनकपुर ठामे धनुषाय छेरेश्वर नाथ नगरपालिका 4 हरिया बुधबार चुको मोटरसाइकल दुर्घटना माओके निम सिकुदु जनकपुर व धलकेबार सडक खण्डे लागु हरैया के ज 3 प 7042 ल्याया मोटरसाइकल सडक लिक चोंगो लठ्या ठक्कर नयाँ चालक जनकपुर ठाम उपमहानगरपालिका बिसदेवपुर रपैठाया 25 दया विजय शर्मा वया पी न्यादया मा धर्मवती देवी सीको धनुषाया प्रहरी प्रवक्ता रामेश्वर कार्की जानकारी बेगुदो दुर्घटना टचोक खापा जुमह विजय शर्मा या त अस्पताल लिङ्कीको छोले लपुहे सीको वया मामा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर ठामे वासयाएको छोले सीको ख सीपी माव क्या निमेसीको सीमया त परीक्षण यानिति प्रादेशिक अस्पतालले तय यंको दो महानगरीय प्रहरी परिसरले हिरासती चुनाचमा क्षमाभियुक्त या जंगो यगाया जंगो अवस्था लुयावको दुसा प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद केवाली जकुथिया नुगु व्यारिक फवन उलेजा यानाडीको इले हिरासती चमा सिराहा छिजुया कोटेश्वर चुनाचमा दुर्गेश यादव ना यगाया जंगो अवस्था लुयावको ख एला प्रहरी प्रमुख एसएसपी टेक प्रसाद राय कथा यादव जबरजस्ती गर्ने सम्बन्धी कसुरे असार 13 गते गिरफ्तार लामा खसा यादव या कोरोना कोभिड-19 भाइरस परीक्षण मजुगुली हिरासती अभ्याग्न कोठा आइसोलेसन तयार ख टोयलेटे दुहावमा पिहाम मोए ठुङ्गा प्रहरी अधिकारी पिन्स यादव या त सटुको ख एसा नोमो आपले सोबले यगरा चंग अवस्था लुयावो मह यादव या त तत्काल पाटन अस्पताल यंको ख अस्पतालले चिकित्सक पिन्स यादव या त सिटुङ्गो घोषणा यागो ख अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावी डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मेदवार जो बाइडेन कोरोना भाइरस या महामारी या इले थमा छुन चुनावी सभा मयागु घोषणा याना दिएको दो वेकाया प्रतिद्वन्दी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जुने ओक्लोहोमा या टुल्सा चुनावी सभा या कोसा गोगो खसा आशयागु सोया यको हे मनु मुंगु ख वया लिपा ट्रम्प या चुनावी अभियान सोयको पुजलमा आयत छुन सभा घोषणा मगएको थाको दो अमेरिका आतकले ओपिनियन पोल कथा जो बाइडेन राष्ट्रपति पद्याते देवलाखे ट्रम्प सोया यको न्याने खने दया चंगो दो थौया नेपाल भाषा समाचार थनेको चागो दो अकन पिन्त छुन सल्लाह सुझाव छाता बियादी मास जिमी त सपुत यादिस नाप थो भिडियो लाइक एना जिमीगु थो च्यानल त सब्स्क्राइब पिएना ऑल नोटिफिकेशन ऑन एना दी थका मन दुनाचना प्राविधिक पासापि युनिको रोबिन त सुबा बिसी जी संजिला जी विनीता यातन वनेको उजा ब्यादिस सुबा जेमा भा